Pamirsa pemerintah Kabupaten Buleleng rau mangkin sampun semakan untuk ngebecikan pekantanan Danu Buyan sana mejantan rumasuk pinaka Danu Prioritas Nasional 2. Pengerencana saking pemerintah puniki pacang ngawit kemargiang ring warsa kali tali selikur sane jagirau. Pemidabdab ngebecikang Danu Buyan kedadosang konservasi matutujuan untuk ngicenin kerajangan majeng krama talar mejanten no sana majeng pelemahan sanin capang fiskal daerah. Pengerencana puniki pacang ngawit kemargiang ring warsa kali tali selikur sane jagirau sane ketarkayang nelasang anggaran 1,50 miliar rupiah. Ring warsa sane jagirau Bupati Suratnyana mepengarse mangda ring sasih karo utawi kase kawentenan engineering design sampun kepuputang tarer langsung ke Sukserahang majeng balai wilayah sungai mangda digelis kesiagayang anggaran ring warsa kali tali selikur. Pungkuran Pekantanan Danu Buyan wantang utamayang potensi pertanian melarapan untuk ngicenin edukasi majeng kramo mangda sida ngasilang hasil pertanian skadi stroberi organik miwap paprika. Dana yang ucap 50 miliar mesumber saking anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Buleleng talar 100 miliar saking anggaran pendapatan belanja nasional. DED pacang kemargiang konferensi Indik Konservasi Danu daerah hulu miwa konstruksi fisik ipun.